Hijun lang so arong along kasang kropia pan habit ing nar kateng khenga jok apran ke damna. Khat-khatia long ahiring tangrang gari ka chetong jok inut apran ke damna pen inut areng hukisu. Ingdeng nerkep nilip hawar Karbi rong sarmi ningkan estegame pi mesen pen ki paman. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai. Mane nili la so aprang keso ke niri ni keng keso dolo la pen ki ok hormon la sonna kilong pen ke la so dowai ki chu pen sinon ki milo la si. Mane nali tunta nali ning hang pe mane mana keso bang du prote enunta. Aprang keso ta ani du ulu la so amar jiwan adwai keso pensi lita keme ilo. Karbi Anglong live adawa birta long peneli sami beauty bepi non birta ton pen arjuponik tha. Jirikindeng police station ki parlo hijun lang sorong risobasa seng chinthong achor kasang kropi habit ingnar kateng khenga jok apran kedamna. Birta ki ribdunlo teng pulotangte arko ni phaing ko ratrogani seng chinthong lapen achor kasang kropi pinanso bahini sukura apam asomar ahem sekar klidamji pura kidam bomahu tovar beng men habit ingnar kachitong lojok ki kaje phanbor ilo bonta ki katong thekthi derajok adiman omat kasang kropi apran damjuilo. Kasang kropia chor seng chinthong bang kopai ki misena jok ka juisi apran jok pon. Na pen ki sunggi phodet ahem tun pen nang ki pachini dona tengke huni kanti si ki phulok jok kachipa meji phan tangka maha penchenglok kadure thektik lasi forest department penchenglok Karbi Thomas council ki chari ki thegi dinga toma phanta nang cherab dun bek thapusi phirangke thengno nang pachini du. Ji patumi or phaya ni sam baji li manom lam kusi dak aratul sami nang tham ha je dak kusuno hai chinthong hem ini asar pi apa habid aing nar si apran ahong dal basi alang itum stame as kitilot bang pi apa postmortem ke pon mane lason bang ke si aron bang lidamu ida di kolam si alang itum mat hapen si postmortem bang ke pon ke dalo Oi pis tame alang itu non labang so huni ngopi munot pis tame ke peda di pula so kans tame isi Karbi hong hari long son arondo so ke claim je phana bang across the oposi hala kitilot abang pi compensation ande pi e pu oi pis tame abang so sailong bang an kachirab don je phana bang ke Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tulram Hang Penchenglo Forest Department atau stande masap koan maki un stande an kachirab dunje phansi militum Karbi Local ya song lain kan lagi jadi Chapan mane ni litum kidam hapam dami bayar le. Di. Ama hadak usomar ko mahem sigar tilim nang bayar le. Ama si dak pen kenili tum bayi kitom pat si kidam le. Ama si hadak bayi pia pot tong nom lo banga tawar senang hong ding. Ama si non kilo nasar pia banga aprang lo nili banga kilo. Ni tanda penan sutang bin ama cari bon si kidam le. Ama sarpi bang ka teklong le lang ni li teklong wa prang api bang sigi teklong wa prang lo tapi yo sarpi inar lo karna ho o mati nang kalo de nang kalo amat pu towar ke so yadim do masih la so towar so ilo ni li bang pu dakti krap na itu bahani ki buih hup na ama si pu api chodun dong si sandun lo de ama ri na thu bang halan banang hai munak lo nang pon pidet lo yo ang nar keng John vet mam te do John vet di John vet tawar long hong pi mi nang pang nu pi mi an men nang le tum ke cheng ko thekong le men theklong lok chetong mam son oi la pu ma tawar adu asap sup keng nak ma tidak ar thek phang do jadu mat ni tum theklong pa phang acar pan theklong le de aya lo ma ha chi tong mam lo an ke bar lo ni si na lo katong an edal katong edalo amat sui nang ser pi ho po man
nili sa putwara ber tirok lo asun san pi banta dak ti hu na pulo yo apu hiwum lo anke bang nang lin alo hatur ponder lon ke ni ko yo mena tum to an phans tame nili tum non ki pemeji pen ka chi chamji papora bangke non arkoi ki kijur lo mat ki bangji thang thanga chiklo abang swa tarik ang bong abang sinil tum akam bang pachok po ki pemeji ka chi chamje phana bange asi nili tum postmortem pon pe da mat compensation mukha bang long le dat pot hai lo long le vek pol asi ning ke me pen ning kang sampen masap su nang chit cherab dun thang ki to dun thap si ki the ki ding tom phan chu ning ri lo nil tum lada kasik sak penangan ki do abang la lo kiri karla na bang bi wo hak long hong hanwel hai bang tup kenang sot do bang tum jon ko ro phobak kenang ko do ko lo asi apora tarik bang ke molom kakri khansa aphan sin tum arjuram det po sitame ke bang dia thang sik lo bang pachok bek po amat un an penanga tum ning ke me pen ke thi dum tame ring si Jirkinding pensem sing ti Karbi Anglong life. Khatkhati police station ang kangki parlo national highway thongke rasir kep Khatkhati hotel Raj Palace atheng nolong arkoi ni phai inkora trok siani adap por phai kebra chitim apor malom ihum scooty lapen hydra crane ang bong kachetong ajok adi malong inut apran kidam lapen inut ahiring tangrak pen areng hu kisu pusi niltum pherang ke pen birta nangpali birta tengke adap apor ihum scooty AS09H0907 bang kipachat pen kipali G ahut men hydra crane NL07DA0763 pan kipatong ajok inut bipul kharia artaningkan plikebra pho bang adimalong amatsi apran damjuilo lapen inut jani bakwar abang ahiring tangrak pen areng hu kisu phan kisu kilang phan ponlo bang hini tumahem khatkhati bongrumarong asor pusi pangthe apor teng pen khatkhati police tum adimaklong palidin si kilang tardip hai hui pen ki doan siding pono lapen aphan ki dam juya bangphu aphan dipu medical college hospital an postmortem asai ki claim ponje phansi denglo lapen scooty lapen hydra crane bang police station an ponsi bi ponkoklo bogajan penanantera Karbi Anglong Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo borsali teron pathua klamalong arkoni phai inkora trok pen inkora troksi nilip hawar karbi rong asarami phong nerkep ningkan esegami pi mesen pen ki paman pong rong asaraja kong pangtang nang khelong ria pharman pothi PNC aningkan wangson si peneng le thota phong nerkep nilip hawar karbi rong asarami ningkan esek ame pi chokiola hawar borsali terona rong pathua klamalong paman ponlo labang somi pialong nilip hawar arong sar doan chingrum si rong rup lapen mekar doan kupuson si kachilang ponang jima lapen kachirai kompon nang jima lapen akinang soralam an chithan chimung pon niphai ko ratroga ni pen pangcheng pon si niphai inko ratrok siani radame sitame paman pon radame pialong aluhi sar poman pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kiliram Ronghang nang chetongdun anparta local MSC pabitra rongpi Ruvesini Production CEO Malong Timong, APHLC 3P Dunmei Phu Rajesh Tiso, Karbi Jutang Song, Nilip Hawarme, Nilip KCS Zone Arome Phu, Sujit Timong Lapen Ongdong Araratung Chetongdong. Manpeng Kedo Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kiliram Ronghang Rarame Pialong Namthe Kijai Ponke, Rongasar Tumsi, Rongalongke, Ajat Bisar Kindar Pen Chenglok, Komani Chonghu Chonghi Aronatang Ateng Pen Bisar Jiplotang Te Kichengsi ke thana kali mithanga ro asar tum dolo la tum siga to kave chipari dengpon aja kong dolo Karbi customary law arondo la sirong pen longli philang ki nam ki jorji do pusita mithang arong asar tum pen hakhialo mate enosialo avitik ke militum Karbi Anglong Thomas Council pen ke chidon tun ahukum pipe pusi namthe jaipon melong ong dongarar tum chitong dun si me misen pen pachun pong Arni dingklui pen ningkan serkep susai jadi tum Karbi Rong Saramai dengan kecesong
rong ro ke du gisum gichi pe jok jia phan pura ni tum Karbi Anglong Autonomous Council along ka chisong la pen tu ka ningri ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council la pen ke hai tum aning ke thene Dr. Tulram Rong Hang aning ke me pen itu rong sara tum phan Traditional Village Development Council abang nang pichun pilo lase labang so ka pichun pon pe prap je phan si pin ni tum khek ko jasemet ni tum asar CM sar phan chopha pon lo alang lip ni tum alang le phan ka chopha teng pen pin nang chetong nun si ni tum phan ning thek long lam phan te kang lo athe bang ke la lo ni tum kaning ria teng ni tum memorandum ke pia teng je ni le power phan ni tum phan la da activity siang hoi ni tum proposal ki pi do na teng bena bang ke sit thong ke ba trok setame non ni tum phan nang ke deng matang hoi nang ke thak bang ke cresir ke 19 seat vet setame ni tum pini la bang so me pen CM sar phan chuning ri dun thulo 36 seat ni tum proposal ki pi teng nang deng nang ji pu pen jok pini alang li lam cha teng bang ke la nang tum ki pi ni tum ni le hawar ka birong sara me pen ki pi dun proposal teng adra teng bang ke nang pipon po 36 seat tame nang pipon po pu se lam chak jumisen benito phana pil asini tum alang le phana choro par pik lo alang pang kurwang thu pi jero alang a so selang Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong lai. Step into a rewarding healthcare career with Kajirong-Hangpi Paramedical Institute. Get trained by expert faculty, learn in modern digital classrooms and secure your future with assured job placement support. Affiliated with NIVPS and approved by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, offers quality education at an affordable cost. Admission open for the 2026 session in BSc Nursing, GNM and ANM. Your journey towards a respected medical profession starts here. And for more information, contact the number that is given on the screen. Karbi Anglong kithenai borkan mate chominu junminu kacho hang jutang ing thumsi Karbi jutang song tikelang jun hawar amaya tum chipatir piponsi dokmoka PWD Road Division along hachakikan ipadopon Arkoi ni phai ingkora trok arnikang sampor phai trok sia pormalom dongmuka kalong kido PWD Dokmuka Road Division along Karbi jutang asong tikelangjun hawaramayatum hachakikan damlo Bangso por hud Karbi akhe along hachakikan ajutang non puta kiklem ponang ko puthak KCS tikelangjun hawar ame phu tarun tarwa hinpen kithan ponlake haku pirthi kangdung hud pilokhi aphan kilana thek the pen ajo lang kuleng alang roi along chidam juilo Bangso jok munil tum longle angkor sining angkor chunangsi akhim nang dukoklo Bangso khim pen kipajok je phan puthot pilokhia phan kangthum dam pen pilokhia phan karchua jutang pen ingthumsi nonputa hachakikan padoponang koklo pusi thanpon PWD Dokmuka Road Division along hachakikan damaputhak Executive Engineer Badan Singh Tiso Engineer Gulab Kro Engineer Robinson Kro lapen PWD Dokmuka Division along kidoan staff atunga hinpen KCS tikelangjun jutang hawarami atum kachuru pajerpon lapen kiwang journey anta alang itum Karbi jutang kirim ki bi pen ki pangchu lethot jelong kai kita kachirap chitu dunje phan namthi chipaklangpon nasi labang so buki lumeng ke litu malong padonang pu aminu mante aminu kanti kecuhan borkan kecuhan angkung lo laheno si lukhi lagi itum kadong bela sini lagi ece thoi bongo nasi labang so ajutang kirthia dang pahop prup nangji bote uwe kimi tu bakatu sandu nangji methang ajutang cicirin ke uwe kimi si angthunno nasi muafi ake thek nangji buang te ini kan jalira awe kimi phan awe ci phan thek nangji bahalo ansi kirthia dang itum hacakan Karbi akhe alu kilume cobi curim ke mesen pucuk handun thegi Dongmuka pen Samsung ti Karbi Anglong lai Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Anglong East West Labor Union atuma phan kelangpon RD pilote thedum kachelar Karbi akhe phan doji Robert Teron Mephu WKLU
Karbi Anglong Autonomous Council ke cari CM Dr. Tuliram Rong hang ki matha ki me sai ki klema moduan ning ki me pen ke ja ponalong ning che thedun si Hamran Labor Union Branch Committee ame phu an parta klem rapet ari sang hotum a hirjumi pidun si kachuru pipon Karbi Anglong Autonomous Council pen ki ong tung kaching thura sai ki dengalong imi thang munir tum ki matha krang na pen ki theka ve jok ang tan pen si kachungda je phan nang toy paksi thek pondong imithang Karbi ki thurmia ove risonim so atum anke angtan si helping kachongda dam thu era jok chongdara thai vi pena jok nongnu Karbi Anglong Autonomous Council aphan akoi pipondo lahe pathak RC krung pen mathasi Jasimet West Karbi Anglong Labor Union Central Committee langhanalong amahang patheksi chari chalon ponbom si labor arm aphan sitami nangbat bomdo West Karbi Anglong angkang sitami pinang anadim Labor Union Branch Committee seng ponbom si kachongdara varsai chipi ponbom no halapu sai kama hin penta Registrar of Trade Union asama hin pen sitami RD nang pidun si arona tanga tengki claim ke dam nang ji arpu nang pilo asolong non puta thir klong sai hem avi lasi bangso sai hem ki doja phan long le la pen sai hem nang ki pijia phan memorandum long tong jir pen pipon lo la som thosi Labor Union claim bang phu bang phetum official akam phan kedo kedam akisung ke thepi kedo kongjo Labor Union Central Committee tuma phan official agari mate bolero agari ki pijia phan chuningri kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council ke chari CM Dr. Tuliram Rong hanga phan West Karbi Anglong Labor Union mate WKALU pen tokjer ka chupi damapot nang pachun piesonte anso se imithang Karbia khe mate Ladakh kedo thip ara do ansi chongda chitelu awar sai do popusi Hamran Labor Union Branch Committee ame phuben kechenglo ongdung Labor Union along claim raperatum pen Karbi Anglong Autonomous Council kechari CM Dr. Tuliram Rong hang phan chuniri padikrim lo ke claim ni kaman seta alang lihin kan petang lo si nono bang kan ni tum pini la bang so press meet pen itu kaning je gang tung mata ki pudam gang tung bang la hello ni tum ta Hamran Branch Committee hin pen kasi nilitum Central Committee President alangli kitam ke wang sab su rabang so kasik sak do ko por pen gele dunde wala kusan do ko ite hotel kasi Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Sir Dr. Tuliram Rong hang alang li panta chuning rilo ni tum la kipitang ateng na memorandum pen na bang so teng pen ni tum la bang so kitam ke bang awar sai phan ni tum Central Committee President of han non kinang sot non tong sekot non mat ni tum kinang sot lo tema ta dam bang kasik sak do ko kasi Ren pran salong pini nilitum meeting gitu ke nilitum lewat junior na group si meeting gitu penilitum masar nilitum kacing honna ya sar manop kram sasi ke bang kasi nilitum aphan CM sar aphan dan nilitum a group berapelo nilitum tuning rilo gitu ke dam nilitum dari naga tiga pan naga sar pan itu ciri polo dari si tujuh hun dari itu kita kedang siksa dak masih dari kecuha lasi dari napa pijak pan itu ciri rilo ciri lihat lo Hamran pen Daniel Hi Karbi Anglong Live Phuloni constituency ke parlo rong pli araratum polling station men kelar plora jo rong asar anparta rong araratum pen ning ke pung mate ning duk chipak langpon la so jok non ke wangji MLA kilik ahut ke vote jok dun thek the pusi ningje Phuloni constituency ke parlo desoi teron sarkar timung poisa ing tilapente sar the khro arong atuma phan langhin constituency ke parlo pon ke chedon dun thek the pusi nam the chipak langpon Jongsi langhin constituency ke parlo pon lu plotangte vote masi jogdun de pusi ningje pon lasi non pen ke do bom Phuloni constituency long padovet nangji pusi Karbi Anglong Autonomous Council tuma phan chuning pon tuning rilo dak la so pret bit along pen CM Saraphanta Dr. Tuliram Rong hang phanta MP Saraphanta
MLA sar tumpan anta ba EM sar tumpan anta tuning rilo la so puthak bangke pini pinap siason nak taksi nang pasol pivek nang pu non MLA election hakimi electoral rule nang ke klang penjong sini tum lang hin lutun chok pote ni tum ke peneng pen ke election jok je ni tumarong ke ni tum hemari timung pe ni tum di soitron inglong te pola rong ni rat ke ni tum ke election jok jok je jok joy ma jok ratum Pulling station right wing la sonang attack do ko kapot ani tum ning duk lo ni tum daing long the pola pen hemari timong rong sir ni aprang si ni li chuning ting lo sir tulem rong sir apen itum kaching la so bang sen ni tum mang humi me lo la si puthot ni tum pan phulun nia long an nang kewan thuya phan ha bekroa pias along puthot ki jok dun thulong ya phan sin ni tum la bang so channel long na chuning ri lo nili tumta la de soi teron arong puling nang thak pu ho jai pong nang pon det pu pini nining ki pu nga so nai sab lo pamota la rong asar ta ning je lo la sila an thanam de lo setame nili tum phan jong se nang thak binong binang lo kroi kre lan ituma along la kambora kiling ta nang kroi dunde pulo tangte nang klem pipe pulo tangte ni tungke peneng pen ke bu jok je la puan vet lo nita ke ning je thek setame pulo ni pendir chuna rong pi Karbi Anglong nai pinia birta kala ponsi kang ton poniklo kartong